Pozdrav, evo nas ponovno u Kratek Games TV, ja sam Dominik Rogić i danas ću vam pokazati kako napraviti domaći gazirani sok. Prvo, uzmemo limonsku kiselinu i prošlo bi se. Treba što više limonske kiseline, to je bolje. Tako. To stavimo. Ispričali smo malih poteškoća, ali sad je sve dobro. Znači stavili smo limonsku kiselinu unutra. Sada uzmemo sodu. Nje ćemo uzeti pola žlice. Tako. Dobro. I sada, ako želite da bude vam s okusom, stavite neki sok. Ako ne želite, stavite samo običnu vodu. Ja želim sa okusom, tako da napravim sokić. Tako. Ovo izlijem. Tako i sada kako imamo ovo ćemo uzeti mješavinu ove sode i limonske kiseline i prebaciti u ovo. Tako. Miješati. To je to. Vaš gazirani sok je gotov. I isprobamo ga. Super je. To je bilo to za danas. Hvala što ste gledali ovaj video. Ako vam se svidio, ostavite like, subscribe i komentar. Bok!